Ghana no ye menu mienu dia eni kwanse jama enkrofuko bi ese wo ma no tete epansam no na enkyirima emebo esobro nanso no nanka wonemi beye adwene nanka masori wakai wo so be sori edimachi se yenkopre na yempe ye daache a enka oman no ebetimi ayeye dia ene ajebo we ye usufre se hwan na be sori ama oman no ye japade ene niema ese no obetimi agide asi hode a eno na nyankopon ati usufre ntimaba mesro se ye nyina enkamum number no bu screen no so eye mene wo na betimi age oman Ghana no asi honom praye wo yi ba ko a ebu kabomu a emu enti eye menum yenu kamomu ene bema oman no atimi adrum pempeso meda wase se bibi kire wa adwen so a obetimi afreme na ye nyina adwendwene ho na ye hu ba bi ebetimi di oman Ghana no asi amankyinima enso abehu se pa ekrofuko bi soreye na emom omutimi je oma no meda wase makraw ana de hye kronkron mechia obibia medinde Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election eye 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri yensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se wose obi so sore na ono so timi gi oman ne si ho enkroma beye bi ogi oman ne disi ho saa na adrume ne oso se wose ye gi oman Ghana no edisi ho ene yensuo nyina asei ene suku ayeko bebre no awie enyuma ni ho hwan na esore na wa mabru no daache we na maba se yen sore waka ene aduane ho ayeden hwan na ekodo hwan na ekoye adwuma ede ama ne yonko obi bia de nani a kire office de a ene ekom bi de animu a eba na menum yenu entimi nyina no oman Ghana no ye menum yenu dia eni kwanse jama enkrofuko bi ese oman no tete epansam no na enkyirima emebo esobro nanso no nanka wonemi beye adwene nanka masori wakai wo so be sori edimachi se yenkopre na yempe ye daache a enka oman no ebetimi ayeye dia ene ajebo we ye usufre se hwan na be sori ama oman no ye japade ene niema ese no obetimi agide asi hode a eno na nyankopon ati usufre ntimaba mesro se ye nyina enkamum number no bu screen no so eye mene wo na betimi age oman Ghana no asi honom praye wo yi ba ko a ebu kabomu a emu enti eye menum yenu kamomu ene bema oman no atimi adrum pempeso meda wase se bibi kire wa adwen so a obetimi afreme na ye nyina adwendwene ho na ye hu ba bi ebetimi di oman Ghana no asi amankyinima enso abehu se pa ekrofuko bi soreye na emom omutimi je oma no meda wase makraw ana de hye kronkron mechia obibia medinde Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election eye 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri yensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se wose obi so sore na ono so timi gi oman ne si ho enkroma beye bi ogi oman ne disi ho saa na adrume ne oso se wose ye gi oman Ghana no edisi ho ene yensuo nyina asei ene suku ayeko bebre no awie enyuma ni ho hwan na esore na wa mabru no daache we na maba se yen sore waka ene aduane ho ayeden hwan na ekodo hwan na ekoye adwuma ede ama ne yonko obi bia de nani a kire office de a ene ekom bi de animu a eba na menum yenu entimi nyina no oman Ghana no ye menum yenu dia eni kwanse jama enkrofuko bi ese oman no tete epansam no na enkyirima emebo esobro nanso no nanka wonemi beye adwene nanka masori wakai wo so be sori edimachi se yenkopre na yempe ye daache a enka oman no ebetimi ayeye dia ene ajebo we ye usufre se hwan na be sori ama oman no ye japade ene niema ese no
obetimi agide asi hɔ de a ɛno na Nyankopɔn ati osufrɛ nti maba mesro sɛ yenyina enkamom number no gu screen no so ɛyɛ mene wo ne betimi age oman Ghana no asi hɔnom praye wo yi baako a ebu kabomu a emu enti ɛyɛ menum yenu kamomu ene bema oman no atimi adrum pempeso meda wase se bibi kyere wa adwen so a obetimi afrɛ me na yenyina adwendwene ho na yehu baabi ebetimi di oman Ghana no asi ama nkyinima enso abehu se ampa ekrofuko bi soreye na emom omutimi gye oman no meda wase makraw beda asem agyebre na matena se na mohwɛ me okuma wuti bedi dwumadi ebero wato ne din ewiase na okwa ebusua so dwutim se ewiase na okwa dia na ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura so owura dia na wo mmra ne amane a odidi so adekyee ne adesan yewi adekyee wo mani padasani na adesan wo ma odoman ko na odidi ne dwuma edu nwura odi padasani pentem atu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kyerɛ me sɛ ewiase na okwa enka eda anka ntuprum bibi wo ho enti na eda etue me ka wasem kutu bi wo ase ewiase wo buso ho pen what na se adwen ho se eduru enimra ohan no ebobɔ no koduru na adesaye no osum no kodan na adekye no ohan ni firi feneba we kyerɛ sɛ ewiase na okwa efise ewiase eden enti na se ewiase na okwa eti kame ho yemfa sɛ dwumadi emra wo kuma TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas. Abusia medidi kufias bonten dodo na from eskutu yipebre na channel so se dwumedi wi efa Ogyebia TV o YouTube ne so sanso na Nkabom TV ubenya we Sport TV so YouTube ne so ana esi uba ubenya yo ho na uko TV so a eyekuma TV na Home TV ubenya yo ho na channel so nua eye channel so yamaboni nyina no ko a yese ukohwe ne kekewu abusia na subscribe na share ma foforo in TV if you say we ase no ese do ofudua pa no eni piano and then Yahow Town, the Legend Hall, and the withdrew. Nearby, now a Nyame, Somafo Yahow, and chain and the Yaban. Media, my friend, the Messiah, the prophet Elijah. And can your prophets, they will bring no, and then that's a mouth or then a far a year, the third temple need to know, say, or your prophets, because you will inform and the friend prophets, yet your kakake or one, there be. They go Facebook to me to Debusia come what it. Let the hinta usun some the entire year. As it's my brabo muenti and once a way Yamisuno, but pay Yamia Doran on Gosarano because me so the Elijah. I didn't hear or culture cinema. About some baby at the Tiafano. Then they Cove Town, the Legend Hall, a PORC. Papa, Miss Eberno, the corner chain. Let the hinta or the air course woman of mine, and the hinta or Bible. Yetwe na basa yetwe ne sere yente ho ase no ene Ogyebia TV e de be ma wate Sport TV e de be ma sanso na Nkabom TV enso de be ma share na subscribe ma foforo ehwe bi Mr. Breno beko Nyame Somafo Yahow na me na share dwumadi enso ajapa the Elijah one bichiao yeah apumwe yeah na do me ho ene ayarefo mo hwehwe fom wona asebi omu ebubuo sore enam eja ene emra oja ne emra no sen ena konkoro bia wo no ene eko oh lema di no so da no mo tran da ni pa no botan ni pa be je no ho afi hawo mu sana o man
I'm assuming Ghana ha. Nti man mo yipa nyina wo bre. Nti afi na Yankopɔn no so e Ghana. Nti the boss mi ora mo be ase o man mu be dia wasenka na wo bam no ho to. Nti wo piko dia. Wow. It's my MP e pa ha ko. E ko e shanti west ko na ya ko. Then you the eastern region. Papa, Daro yeko otuam, which is central region. Eko he temple no. Ene we BBC, other media platforms ni nyina no. Yes, the temples we see no Israel, Jerusalem ho. Yanso so akoya akon we see masase, we say nya masase, ebi so be pie wo so nchen wo Ghana ase. Die na ni kra ewo mu temple no. Eye se wo do twere omo. Na opedin anase no kra se Yakopon na to nsa bro se wo na Messiah no. The Messiah remember amazing. The anko commission no ensase da. Is a problem to see temple mo ye. Temple na nkasa no na sepa Yakopon twie. Yakopon twie odinami no smolo. Ngwa twie ho a wo ye nsase kan ma so pe ko Bible school. Mo no wo kura. Yakopon twie a odika no wiase no da wo maka. Odinka mo smolo. Afi mo be do so temple so so joji bes no smolo. Nsa ko furo ba. Do ro jina smolo. Ndo Yakopon twie ebiru ntu ko ma yakom. Ye hwa de ye se asore eya asundwie edi nkabom odo ene afebo entra amankwa ene se dem be gusu amekan eye Jerusalem aye si temple no edien ehita se ne da ho a ema enye boje hwegu sa asase so August eye shiru ha na mambi ize nbi ba ha amaka chende ize ho banya punishment mami be free Israel eba Ghana ase wonchen enam so be asor dan nti no obi nja temple ho asem ho a obenya punishment wo mo wanka da ebia do hoda da no opira waye da fofo no mo wanka na temple ho kan asem ono na yaye so temple ebiri otimo si amay ko mo penifo ka to se yamfa ye ni mienu enhweto ba no se abi mizin ho da mbiri Israel dan ga sunsun bi anyo man mu nipa kumpo ye Ghana Israel sa se mbi se obotum wa hu de da ma se mesi iyi da bi ho sunsun bi ho aka nipa yara na Bible yara buku yara what is ma to the kingdom da ma sa fo wa ye quotation kra asapota na o bi aba o chere buku e ko mo so da ba kwa kwa to Israel kra to fun da mo yere kata bu no asam da mi o yere kingdom bi chere wo hu ni temple go see ipe adoko ne Abraham go see Kaaba the correct Solomon go see temple so the temple see ipe en kwa nche nda hoda se Elijah na ba ona no go see you don't see man what is snack Elijah na ba wo sam Elijah da bi temple go see ipe da mi mizinya ho man do ya that me the correct apia ni ame snap na kasa abiya see the membri le bia makrem Israel po Arabia po empo ho a na Yakopon no maketo nsem ho na oso no de kan abahoro ho mpo ntumi me nyan hwem na so mu o tena me sunsun yi ho so sunsun po e ko Israel e ko Arabia de nyi bia ho o mara da na da ho na no kan kan won do wa de tetu that's it temple press will see impa enti na nkwan send the way large na ba ono be bisi Elijah no the moon na wa ba no okay I can see yes here mama no you mistake second only the temple dey Yakopon fie ebien o so man krum correct no so ho apete Yakopon na man e basa Israel Misri no Assyria ehwe Bible ma ehwe Isaiah 19:24 ho Israel pekan Misri pekan Assyria hu na ye basa Yakopon show Yakopon na man name ese utim kra eja oba na nkonkon niensa ana abosunso for kafia you na abosunso for the ba nti
Yakupon Makan was Cremosum. And Judas was also a temple of Soma. Now, Quansan the order to Muslim Baba. Okay. It's just about for Campbell. Monster Yakupon. Now, that one was so one. Nimras Lasso, Madison William. A small car tells some of your band and a cross from Baba. How was on Yakupon? I am to it's a question that was on Muslim Baba. Okay. It's in Muslim on the temple original. Wow. And on my about Israel, Muslim na onye Maka Arabia. Enti Yankopon amama temple ko Muslim ko so Israel therefore ko na kan roba Syria. De ko bi oyeye. That's it. If you look at Papa, Osman Jerusalem, this is a South Indian. Center of the world on Ghana. But Nyame Somafo yaw. Wadaroma se oka se adebia won fapem. Ba ko Kaaba aye ye nana Abraham enam so ebae. Ye nana Solomon enam so ebae. Ana ebepi wo Ghana. Fapem o Ghana de ene enisen ne mo che ntontom na aban no so do nyare nan bia do bu ko ka bele gina nke mo so do correct Jerusalem do the Judas so do na da wa be gina ntontom so do ntontom na emade bai all right ntontom so do dia on na ka be ne mo eyi ehwe ave tutu o so ka sisi do ko da no o tire yo hwe obo the whole world the whole world Maka non-stop is a non-stop. You are home with your money now. So I can say, in the order and Bible time. Outside. Papa, and Thompson or my Ubiasina a default will be about my Yasi, much as so many so Omotinamene, Yamekasama Musukasabi. What are ma? Say, Fapim, not Elijah Abba. Unianum, Omafro, which a defuaki, Omafro said there be and Elijah Abba. Omunya panyine a oba de e de osomna asini na so no oma yisi sempo akapre se oma de maw na nioma hu se omwete na mo person beba oh damo edip ma woro kan woina ye wiase de inya kumpo papa adifo ya kese chedua obofo woina woda asase de tumna woda ye adwuma asase tumna ye adwuma Asanda Konsei Mohammed, the mission of the Yokas, about 1,000 years. Yamansu de Amadu. One bar Muhuna Yasasa. That's it. And the one Yaman Yap at the Jerabon Ye. Equa Israel. Yamaso Israel, Persipum, who some. No, you mean why I was also when you bleed. The man who share on you. Don't catch that. Obianka biancho Debi o matin so pasa aboro na sama kana wapia wo me yesu mu ne fra so bianka sa mese se ho asopa wo gana ha so waso wo Nyame ya adwuma pa wo me yesu elaje wo de kan ba no ono na o kire bara akwanfo da won ye ne maka che wo de ye se shema hu waso mo do pia me mese wo mpini Nyame no so mo so wo nyim te mo so mo do pia me a ye shema ya shada no de butu mun de kan fa mu samo to buro ya mutum sa to buro ya shada de butu ba be ama won to mama Nyame Somafo ya wadarwa Kaaba ye twa ho a e de mpaibo e na ye twa ho okoso mo tempo a e kenkan e na ye kenkan de ye hye Nyame no nyam de kokukurukuru mo so na ye twa aboa muja na de yi apaya ma obo ade eye entontonsom a na e be entontonsom apio no fapem empaibo akwankyere ana yekosansu yekosanete ana edi abe yakwankyere ana eyeje empaibo ni twayo yes all boy Yankopon sabrane ye bon samrane tuntum no kana rabia kase ay kasampa rabia kase ay kasampa ayan sabrane ye bo entidam maka wa kan la ilaha illallah la ilaha wudu twahum no so yan sabrane in correct ana mama to dey what for tuntum be wiase do tuntum be wiase debi Nyame Somafo ya tuntum Nyame pa o sam bia da no bia wo hu akai de fon sana wan si bi da na asase wo do wa adwure ye dem na o se
This one am tuntum be ya sida Pentecost Nyame ne tuntum ne ma so ye yi ba mo so enya tuntum onya tuntum na dey tuntum ife je mate tete ofa premier na ma jodo ofa premier dama na hwe penalty na ya ofa no de achirum mama da so wa bomuzi asome yo se bomuzi suma na wa hwe abobonde ejari so chire awu ya fa yin pa ho podo kofi e fa na ba kana kofi ina ma ne kre aha na mo se kana kofi ya aduma kofi in papa ana ntuntum en mo ne din o ye wa e de bolu sabana aha din sabana na asofu na do wa bol ntuntum ko dia do be impo yankopon bi asida nse ntuntum so maka kre bi me de esu ho o ya kasa ba ko pe na baka ala bo yankopon ni kasa ba ko pe la kana obo aze radio kasa pe mo ho de ebi ne different album aha ko yan sabana na ko ye ntuntum yankoma Nyame Somafo ya aja am se mbusa ko hwe ene adifu yi se na mo kani meni sunsun ne nam menim Nyame ne nam meni we ne nam meni we ne nam eye Nyame Somafo ya ene wo ya azaya wo pie unsam nyina ne aka osom no se de twere ne kan se yensu no nukrom no eye honhom no ene kwa be so no tontom som no ye betum no abra yi sunsun nipa amancho yankopon no som ono na oso no ho nipa mo de ba ono na som no yon yi na ayere gana kokora na nipa ba ko so no de ba so yankopon so Moses nkoti mo do so beza ya Judaism obi ran kan ho correct dam no so ko nse no Muhammad emi tena so o so nkoti mo do din Islam oba Maka obi ran kan ho yi na da ayere so ko ya mina no so no de nipa ba ko so no de ba sa ndo Christianity ogmu pi rin dum kan ho ya mi mo hwe papa na sin akopra so da ron pamra na sen kan kan so wadara man kan tin film ne enhye ko ran kan firo nan kan fa Judaism no Old Testament ne adwuma so mo di New Testament aka ho New Testament here na o ko twa se mo old and new e ma hu and Judaism na old and new no say New Testament say dia nya wadara ma ni na new no ga fa na wa hen. If you have King James also the Holy Bible contain Old and New Testament. Still, also Old and New, one can old and translated from original Hebrew, original language Hebrew. Yes. And that before church is there for the correct. Is it not from Israel? That's it. That's some more on the New Testament. The New Testament, you Christian for some cry. Nyame Somafo ya papa me bodin da em say ene ede efe se okatechi ba kope odoma nkoma yi na wie biremu no ye wo Nyame ma ane wo edipa ma na na mehia Nyame ba ene me ne ne hwehwe nkoma eye ma hoawo a se me bodin da wadaroma memi musa ye kan nkunya efi nkunya metin mi mpanisem se eye yen free eye yin chi free Israel emamu wo no ne ye kuta nkunya ye de ba ene nipa de se ni soro bia ofiri nkunya wim ofiri nton wim ofiri busua wim na ne wapie no edi sunsum ehitasem ene wo ye sunsum nipa edi sunsum ehitasem ene dan nkunya ye free yen kan tete ene ye gu nsa gu nkunya so nya aye Isaiah ana Elijah waba kwa be so ne befa nkunya no na kwa be so ne Elijah ene de church temple betna Yo mukita ahemfo wo 60 ahemfo o mutin nkunya so wo 60 and what enko mi no anya bosumo onye bosom oya yira na wa yira mo bu nsa amana mo ahemfo ya wa yira nti wo bu nsa fa ahemfo na wo ba no bia wa yira o ba mi na maka tra adon ato onya bosom wo mu nsa twere wo ba sa o se twere dia den se Nyame se yengu nfisa amfa bi nso ma na ye ne difo na se de sinem ni a owo eye asoro kunkurun mo na de Nyame chiri nsa na yengu nsa o so ide o se twere ni mu eye Kristofo no twere ni mu o se mi Nyame a yengu nsa mame ne ni jinsa gu ho ne ni jinsa ho na ye de ne nsa de yenfa ngu akunya so mfre twedwa mpo dam ne ba nfi anjo nya da so kun na wo bu sua de o mbe sua de dam na se ametro ya wo bibia na nsesu oba I see nti ekokura 13 verse 39 pa o se ya wo bibia na nemo embra oba ni mo ma oba ya bi no de chirum tete bibia
ana obi tuma wɔ ne na da ma problem obi tuma wɔ ne na Moses na abɛdo ne Yankopɔn na bɛ na obi an wɔ ne do sɛ wo person na atwam sɛ sɛ bedo na prakɔ ara wɔwe no na bɛ na wɔwe afɛn bɛ ho no na bɛ na Yankopɔn na bɛ na mo wɔwe prakɔ do ɛwɔ person na atwam sɛ bedo da man sena asɛmi ɔhɔ a na ɔyɛ adwuma do dam no se kan kura mam right at 30 39 everything must be to move Allah confess or abolishes what he places him is the model ati of the world mi be na mu mu oba nto mo kokoro ba na yam ya me hwe generation na wa ba na wo ho omre no da de no da ba nto na bi nsan ya adwuma do wow nto e ko ndan abira akan ono do mpiti su asa wo ba no won fa sam bo ampa me ko nda da ba bi no bo won fa sam bo ampa me ko nda da bi wo do Central Africa na wo yi da akan wi no wo yi da wo sum ka ba bo sum go do Ghana ha I see da bi wo do techi manen na wo da akwam sum na wo da bai na ma akwam sum no wo do wo twa aboa ma ko nda wo bo ampa wo me ko nda akwam sum Medase eya Esbonti TV na guso awhwe no sanso na Nkabom TV na Ojibia TV na oguso awhwe no eya YouTube channel no so omodia say obehye na subscribe wonti nyo ebesi a no bese no screen ase no ofre so a yebeso ose ana ase ebetie usufre opese ye ba ojubadi na ase ana ase o eya advert bia ofa number na screen ase so a yebeje wo so ene ya de nyina Nyame Somafo ya na eguso ahwe nkomo e legend ho wo eye Cooktown ana Kufurudua bedase papa o mati asese nkunya no enya abosum kunya eye na nkunya na yeteso osumi dina na nyina obiye two Solomon tra kunya so akunya na de na eye man Yankopɔn the saint o se ko yere mu so onhwe saint papa akonyo nti saint obi o wu ma na say no Saint Michael oyo bofo free ebe mo ntaase ye wa sunsun do ho a wa konkon ho na meka ye yimpa ya wa wi de baba ari abrokwu do no pit na ho nsama na wosu ho I see na meka ya mezem nse ko nyo beda bi wom le bu sanfo ye impata azun pa onhwe wo so na omo wo ho ban yimpa wo mu wo brabo wi bia nkoye dem le ko ngese bi bra akan onyo do mo ban le bu su bia kisi le ko nga and correct on pan san bo mpa man utwa bo man no meka choyera no dey na no me makunya so onye na bia ma me na ma chana da wo ye ko ndo I see anya bo mo nchen na ma kire ho mo bira yedi oye na so ehun afa meka wadaro ma oyo ohene ana oti akunya tuntum so na kuti akunya so wadaro ma pinche papa yi na de hinta wo sunsun sem de hinta wo akunya ho no won kire papa akunya a saint e bore wo do man kwa de adom ho no sunsun boni bi tumi gbowura akonya de sunsun boni ntum kom no bira ma sha afle wo twa abo no ogo nsam na sunsun bon wo so be fie ko bi I see but wo nka wo adina nchen ntu mo de bira no ntu ma na ayda men ntu ebuso na afa no ntu akonya mbo nyimpa bia wo Ghana ha but ma ko kwa Yankopɔn ko mo beja konkron Elijah mami fo ko nchi ukasa emunu mami ti asese eye oba bi from museum eba wo nchen e Ghana ha sei Israel ankasa Israel na ni nsema o kan nyina no be ko wi de tete bu mo ka chen se bone ana ketwe bi be firi waba eye no me na okato mo so ana se eye waja ene ka chero se ade a omo ye na eje na hye ato enti eye so ni ama omo na mama nche wabe bra ma sha banga mu 13 years no sha sa matsa kasa wow the kasa mra bom bra bodo sese e sha so je ntonton so mo so a e beje ho a bojino wa na e bra adwena no pele na me na yin da o ye kasa e ma ma dwene bia ayo kasa different kasa opi Yankopɔn ho on kasa no pasa so ba na me de matse o kasa mi de so ye ya me ye no mo 2009 na kasa na bra jadare ye na kwaka ye do na homo so Emina Rabbi ase Emina Rabbi the devil premier baba wonche I see the kasa am so fi Rabbi ho Rabbi Israel hu nyim ho abakosa wonyim no hu nyim zibera Arabia wonyim hu nyim zibera
ɛna ɔbɛkyɛ rabi na ɔno na abɔ so nyankopɔn na ɔbɔ so na asase wɔkora ɔbaa mu ɔkura de mu na ɔno ɔbɔ so na asase na so wɔnyim na ɔda aka yɛ master ɔda aka yɛ teacher rabi no ani ni mo rabi wɔhwehwɛ ni nti wɔnyim nti nyɛ mfa so bɛntwe ho dɛm mbiri ehwɛ ba Zakaria hɔ a ɔnsɛ rabi nyinaa bɔ hu nyankopɔn no kora tie ne din rabi nyɛ bɔ hu wɔn na rabi Bible there, working at Rabbi, working at China, working at America, working at her. I feel also Rabbi Bosher of Yassi. I feel absolutely Yassi. And so I can large number of Yassi. Wow. Upon a book now, Rabbi Nadabe. That's one of more Jesus Christ, no more boy, young crop on board. Now, I know what Mamma show. I don't have got upon the but camp was Michelle, Miss one will be. I didn't have coupons, I didn't in pencil. Or the Yajima, I didn't Yajima, who one part of the who. Who am bumping umbrella? Who not a bumper and unborn? Now, I bet me hour, me hour, and today one pan I. Now, Ghana for one that one or who be. Okay, that's a film. Oh, there will go away. I don't know, oh, man. And I said, make you want me to ask you. My master very much. Or baby, or week, or Diana, baby, or so still not how the house. You be made me or be to make it 30 years. No crime and the bear. I need to see and yeah, so yes, never media. You know, quite. Oh, not even on coffee. And when I didn't even see what I want with it. Papa said, "Okay, say, a year akunya no bano, ye di ensa, a diabia bosuma, ye di ifia canoe. Yankasi as a trim, and nipa the seni, your work at the abrabumu, and ne nipa so sikimana she, and the yedi dimu na be yare. Actually, they been a book a bomb mine, and I nipa the seni edin no car, a sena you guswa gana mine, yet it is so, ye nam dom and ye call a year a defo nasia, ye would ever any family. Or the black kind of people would teach him. But in the attack money and at him. When Papa saying when we will be a mamma, I can't see what. I said, about obeying now when I was my bosom. Oh, in obeying now was my bosom, what I was so good gonna have. And the Americans and soon so I was soon so the become. Now, I found my way, but in there. They said you are the name you bosom, and I am upon him. Oh, Christian, some levels to me, I am upon each other. But some of the characters are upon us, or not in what about. No credit. Going baby say no matter young couple of smart. Not the young couple. I brought no what's young couple you home. The young couple was one of them to India and quite before many with that. When you will put away your man. And the one what I do took his son. I'm not on you into the money. But I say, Nyame Somafo Yahow and I'll tell in Canon. Oh, yes, but TV. In Kabum TV. And I'll tell you in Canon. Ẹ̀ṣẹ̀ nson ọ̀sẹ̀ adìẹ ẹ̀kyiwade mmienu ebi wọ̀ ẹ̀ ọ̀man mu yàsẹ̀ bọ̀sọ̀msọ̀m ẹ̀na kristosom ẹ̀ha ọ̀man no ẹ̀yẹ ẹ̀kyiwade akan a ẹ̀tẹ̀ẹ̀tẹ̀ yẹn ẹ̀sẹ̀ abrabọ̀ ẹ̀nso ayera yẹn. ẹ̀na nkremosom a wọ́dì ndúró ẹ̀kremofo náà ọmọ bọ̀ anwea mu no ọmọ tena ase obi ẹ̀sẹ̀ deɛ ẹ̀kyiwade ẹ̀kọ́ Arabia wọ́n mu hwɛ na aduane bi so ka ho aduane sɛ Charles prekonam oh so no prekonam no yankopɔn mpɛ na mo sɛ nyimpa bi wɔ no ɔwe ɔno nka man no wasam okay so no kyɛ da do mo kan man na meka all right so gana ha nyimpa wo mia wɔso abosom akwanfo so abosom kristian fo so abosom nkremopo so abosom dem na wo man no mu papa wada ma abosom ne de bosom na ade bia eze wa adwene bɔtwe dem ade botum ayɛ me ye ɔwɔ nyimpa hu de yankopɔn ko tse na yɛ de Nti debe awo Israel debe awo Arabia dem pe na won tuntun sumo e be bo hu ne yakopon yako be da se so yim hu ne yakopon yakora won ko sunsun bia hon ka dibida na po adiro ntebe yisu wotu ma dibida ma e ye dem pe na be yakopon atanfo ndo amar ya wa yakopon atanfo be no ma na ye enye yida wo boto abatan wo yasan abatan on ye yida kap ma be o so be gina wo so hu ko a twejampo papa yen hwa de wa Abraham, Yakopo frɛ no, ɔkyerɛ ne sɛ ɔmfiri papa nkyɛn na ɔnkɔ ne sei ɔnkɔ wie sei ɔne agya no so meɛ. Saa nso na Mose nso no, ɔfrɛ no, ɔde ne firi ɛyɛ ahemfie ɛkɔ ɛyɛ nwuram nkyɛ desert ne so. At the age of 13 years, ɛna ɔhyɛ ase tenne a ɔfrɛ no Rabbi. Abraham tumi da n'agya ɛho asu mekyerɛ
the we a papa one nante o kire no Mosi e kire ne de se oni Jehovah ene nam ene wo me ate say odum wura nyina ne rabbi efitu mo frasin sena obo ade no fro na naboso te sen de kwan ben so na ose ene ne nante medas yo nta sana bada jagare ye na kaya do na homo so na rabbi ebe o kun da bo won sa ade bra mo kwa radio so mo se di madina afun ni wo she ma yara mo wa sin pom mo sa ntoro bi ma sense wo she mo da ma na masannum ana pegor wana wa sa po she 2 years ago sabada people say to imbaldo na ti to sun na wo mun ade bra ko radio nti bi mo ko be papa na ya sofa na mo ya sofo ya mara mo ya mara ya ne sim ye ne sim wa ye hu bi da wa ya se ye hu bi da nse ngonwa se ni ko na ye ji achidi no modern mo ko radio den na ba ka sama tom bi sa mo de to bokko radio da bu sa ono kwa be ma wo de mo hu na makana kwa na kasa da bada ka kira ho de ye Nyame Somafo Nyame Somafo ene sisa odi na ye Nyame Somafo ya bedas da man da na kasa da the prophet Elijah bedas papa wadarma ene ye hu se edina ba ye the rabbi won sa asma na ebisam enko acha da ho se Elijah na ba jumadi be di bo twi afi na wa so bra corona ba won ze plan kasa na radio fo na mpepem shem na kasa is that na okada won le Elijah na bidani ta ko ma su yin pass da mura nan obi da won jan timbe mokun en wa so se gada ha en won pa wo wu also mo sna be da ma na mayen ko se na be da ma na mayen wo so wa be da ma na mayen obi o dinje de mokun en won pa wo gana ha ya miti mo de ne ni tim ya de bi miti mo de papa nde den za o ye se wo wo na yim so do wi ase den do ba ko pe e bo for de trinity e ku ni ti mo de do ba hona oh so wa ni tue say mo na waka kan so da anti dem de oh papa ni ti mo de papa ya ko na ka de me suma Yesu me suma na ba Israel e to ba me Israel ma wi ase na ma so fa ka ni wi ase na so ka na kwara ya ma bre na so hwani wa papa bo ti uti afiri so oh de wa wo Kristo wo kuno wo be kun wa suma kan ba wo gwe wo be bo for de amaye wo be ko ma aka yen me na me ka kiro da bi enya ya ko wa ye Yesu ndende o kuno o so mbe jede ze mo ni na acha mo jini dini di keke a Dumbo ye zinu wajiri Yankopon na osuma na ahun ti Yesu sewa o ta na jimuza na o pira o bebu so re ejimuza Yankopon na osuma ni o so mejedu aso wojedu nyi nkwa na sapo dam Yankopon efe kura na wa kana ho o so emi Yankopon osom me Israel po mo nche the most semba na amaya na basbasa bam na mbaye ne ye ni je wati to Yankopon na kana sa mo obna sa mo jini tumara dumbo ni na acha hu apanyin pa na wan ejenga lo bra cho no owu ogodo ni wa so maka hu ni ya ko yesema abofon dada ntina Kristo na ko be da ma ya ko pana de sum na sum no ko ma wa mire omre tikito ko ni mate ono so ma be hwere so mdi adanse bi wa ase ma na me ni gipa o so bodwa kese esuma no ma so mumre no medidi enhye ni gie o twene do ba nyina ne do ba ama o sore ka kire ne nko aso mun sore nko frefrefie abonten so nyina na mumbra no mehye meme tweye mpani munyam se matonsa ese wondidie ene ye hwe ye ankasa kasa ye gitum se ye nyame ma ifri nyame emu na ba ye na ene aho kire ya gudie emrofo na betu na kire se bible asem o ka no ese abontesofo be fa aduane pa ye ja anu ama ye di no sa na betie na wa be se na be si fa ko won so nyame o so nyame anja amba da da mbiri ya ntuntun so ma be o ma gituma afi da na ba sa bra na yam ibe jagalam se ni yo oh na ke se wo se de se ba eduma ni ye do ko da bo ka ye de se debi am na se edu da bo ko so wo ma mu ka ya branch ya school pu na akwa ewie e pla ma ye store ibu store na na water wa ga asema hodo debi na yi ko bo won to ska ko bo se pu na ko bo ska nya be to sa ka dam na wo ba na mu ni ya so me dina wie afi o man obi anu botan ya no botan papa ene ye ko eye hia dem wo no upagya wonsa ojamra fonsa kawon fonsa kon ye ko ne ko video no
video ni mu odon sa toto amanfo so no omo tetehwe no mo tetehwe papa na edusifo Christopher no bi ni edifo no matete omo katrama so bi matete omo sa so unyini se wonsan what team e na wode ne de wode to omo so no mu nya yaresa wa asafo a wode wonsa to him WhatsApp obi wo gana ya sibi o ya so wode nde chike wonsam na so wo ba yebi ma wode wode no hono ni mo de mezi so ya asase da nti be so obi so epu China so yebi obi epu America so sam mo chere but obi in ba kun simple we ase mama you what my so video na e bro adwene nti asase ojamra enye wi ase mu ja said ye kase ye wo 4 element ye wo ja mframa asase to me ene nsuo to me ena wo frɛ eye ja to me say e mere dwuma die wo ye ehwede mu ande ya wo bo Elijah fon odi je na wo bo ho aye mi nyame ho konkro no oyo ja o Elijah fon da mo ase odi je na wo ye de e bom nti sama pro oje no osha ase no meka ya asase yo nya asase jai enye wiye ye dawo na wo sha de na connect na wo friend say dia wo to free we eye wiye ni omu kasa papa nya ni na wo di wo dan chen kra sa awu Elijah fun ho won ya bodo wa mo hon ya momu wo fi rabi mu no wo pray na ona rabi no Jesus ko fun ja the man na number so what nti hwa bo hu de bi da Israel na ankoje popi wo man mu bi da ohina have on na le do modern mu da ba pi be Jerusalem no bi antum ya hwe ogwa ka so mbe mu na adempo ya ko masu Elijah wa ba I see e wala ja ba ba ye roja obodu na mpo woti ne kre yes timo Elijah no ko to so ezi le za fodo ho wa kan wa fe pesa Elijah na ba bibia botuma ye o mum dem no si hona ibi ke to so da samu dem no si nyame Somafo ya wadaroma ene ya basu esutirim nyina ene bi mbo no opum ene ye hu se oja ye bo nkonkono oja ni mu be kire subo no ana se ene ye besa ko esupunu ana akobɔ nsuo afɔrebɔ nkwan hye no wo ho John the Baptist wa man try asopon obo mo wiade ni nyina de ko gina so de mabro ho so mo bata temple no asopon wo yim nsi so wo suade o me suade ade suade ye be subo da John o runtu bi Yesu ho da on hye ho nkom but obutu medin ho da se dese mo a mo ye Elijah ma no ye di mo adanse na mo ba ye munwuma o ta anya na ya be no se bia John o ro bo Yesu ni Yesu so kwa no so o ye pin do runtu me hye no nkom but obutu medin ho da se na so o hye nkom pe de ho da Yesu na so no ka na asofo apodi nya wo da me Yesu ya so ho Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse number 11. 11. That means when mom sum kon ho. The year was me chireba no mo yezentan me. No sukotambo me sada mekita. Ono no bo ma ho wosunsun konkro mo na jem. Ya nkom hye. Nti de yeka be Yesu no wara ye sofo ibra sofo da ye. Say e de no gbo nsum na eye obro no fita be si no. Na ye ko nsam. Na ye ko nsam. Aya semo. Na ye ko nsam. Ahun yi ya nkom hye. Do bi suma chi ba. Ana baba ye na soboni. Na me do nsu ma hu. Na yin po suma chi ba. O no su kon na jem. Yi ya nkom hye. Ni za shop no de kama Yesu. Na da shop na ye. Ya yi da yiran kwafon. Edi ntina ama animonyam bia ana eye ensama yakato ho na ye fa sansam no edi akɔhye obi animonyam obonsam I see so obonsam imre sa namaka san nyame onye nyame nasam nti nye pere keje de me pere na wokra hema matem wada hwere ba bodo kan dem Yesu aba ma Israel na obonsam wa ma John wa kedo aba ma wiase John 3:16 ya mo kasa wokan for God so love the world obonsam na okan enye nyame na nye pere na wada wa bi na katna 3:16 na ede na my Gabriel kasa oba kan Yesu kasa kan ono waji akidi amama ile na akora hema nim papa say we dey honkonkoro etwero David na ede abonsam betwero bi kan ba wo yim ho hwe enti bonsam twero bi kan oh oyin pena we shaadem nkonye fa oba obi en ko school do obi ran kyewa asam David o ka asam na no wa akọ school na kyerọ I see yo hwa asam ho hwege be na asam wo abonsam so na asam mama nti wo yim ho hwe won e na mama hinta se mama no sa ka do wa akọ ya mam but dem Yakubon Yesu ba me wiase John kyerọ he o de pepi boko jima se boda oh I see ye hwe ede ewoe
Matthew chapter 1. Matthew 1 18. verse 18. Number Jesus Christ now. A temple of 15 on yes na mpon oka. Matthew 15 Matthew 15:24. 15:24. Then actually Matthew chapter 15. Verse number 24. Because no go say there. One so many biara wo there Israel fe ngwa na awa yo no ko. Nsase. Yes na ngasa. Matthew chapter 15 verse number 24. Now obu say there. One so many biara wo there Israel fe ngwa na awa yo no ko. At Israel. Israel. At Israel. Ge be so bakade. Ge be ka bakade. Na ọbọ nsọ ka ọ dị anyị ọchọ yi na na ọbọ nsọ mo were mgbere kana ọba mi ase na ahụ ya ase impe na wapọ no nkure wapọ no obi na ya hemem nkọ enu ti na ma na say eye yen Israel for ne tumutui ewe fa na yere na we fa ma enu ti na ma abasa na ma me na ka kyerem de Israel puna wọdọ nsọ mbe pon do won ya wo ya abrọkọ ahụ abọ ho na Jew puna kasa one side won kan da wo ye hu Bibi sende many minute larger, but also him. Can you pay for the bell bomb party? I remember larger motor. That's what pay him. What's the daddy? You may go pay. Number what I put in the rope is also the baby. I broke away. And I broke some answer from what's it. I'm not for about some I broke. I see. Matthew chapter 1, verse number 18 going. Number Jesus Christ now would see. 21, verse number 20. Now, brother, don't you know, share. A razzie of we know what I assume say there. Joseph, baby, the back. Best read ever for way Mary about 110. There's our own son soon come. Now, a whole baby, not at all. I can't enter you. I can't. I'm not about some jet. My bar ready, I'm about some jet. My boy is a he will, I'm about some jet. Once I'm by him. It's not simple that I will rest baby and I put a question minimum. You know where the mommy about cinema or soon sana. I'm not letting I remember call. Was on one I was in. It is a married couple, but I am asthma. Why don't come waba? The blazer was said, what's the Moses number? Not so useful. Yes, is a wagon quack. The man I read your post holding our quabbles to assume the man again. I have read it. Young person consider what this consideration and also I read that one. Ese emre bia ye beto fimu no nyame suma dem no fe nyame ma se o magi o mfiri sa ofini mu na o nkai no no ma kana po gana po na wa ka echi na so yankopon afem o so bera abotu na to be we 1000 years old but abotu na to be we din no go time Papa didn't know what ne waba na ye aso den na ne ye wo twetwede so wasetrem ye da aya bonten abre fi wo o ba bra papa just o je din sa is nya adwun chachara wo bra gana ko wo bra papa papa wupi ahochi mo wo isa mo si bo de bia bokọ so kat ma bia wo beje ezi ne kre don se sera da membri bem ye na international adanya wo beje da kasa ye ken american yeti na so onye ne kre enti you ask na da bra but na koi no ja tom na say Hawaii o so ko ni na ne kre yankopon ma na meye wana oyo yankopon ba na meye hodam oh that oje kapin bia wo beje wezi na hu bia so ho nto ye gana yo ko gana nkuti bi o so bia so ho nto hoda but tie kwa wa so hu na sama roko oya ne kwa so kwa wa kunu Israel ye ya asase so obeje na wa kunu ye ne na de gere sunwie konkono dan esi wa wi a e de ne to kwasa si obi so wo jiti wo no kwa na la wo na so mi na bokopo se apoye atoye anafo etie eye rabbi say na ba wo hu ara asam boko omu se Elijah na ba wa barara asubye be ma o mani baba asubye be wi asin ye de be ma o mani mu owu otu bika ka Ghana na je wa headquarters ntin je odo wo hu nta so da meje ha meye be yo mo hwe iza yo mo hwe sama meche na wo do wa do we hu obi na yere mo sato da wasa po e de wa jesu wa yo de bi je se ba na so mo ba papa ade bia nye yeniwa efiri osoro ne na ye de eba e de tete po ye siesi wi eye measurement no efiri trim ana kwambe so na tete po yi sama ka so dem bi bera mle yo
Osono bia ya kasa mate 2014 na yara pongotin na mo hwo camp ho na kasa bada na do kan kremofo na Christian fun abom na won sum am Yankopon na man on ba kotin po nko banyankwa je Oh na osono ze asomdwe ntontom so nkabom ze ya se na wo bentin ya na nkabom na osono na ze asomdwe ntontom so na mashase ntawa ena dadet me obay dadet panze opinohu wanohu hono fi basa selo ena David aka asem da Yankopon baraba dadet mo baba abohwe ya se na do hwe asem tu korokona oho the dadet man baem kwampo na yendo we bebe amekagina no mo hu na no o se hanatina na afi e wo bibeda dadet chin na mafra dwuma pono mo ko foundation ade no wo si dan ho ya hwada kasa bada wo nchi na dan no ho aya na echi no ho ye echi dadet man ho and the echi dadet man ho ye pi WhatsApp ho ye pi obi ameti obi amana obi amada o ma mi mpo ma ndo batna ho no kitap mama na egu ma tina pinpin ho ade tia no to chire fantastic WhatsApp ayi mate na kasa owo dadet man ho da ebe ho abata po ye abata po wo do bo na bacho ye abata po ehwa ba banyebi wa ba bo nko ye bokoye etu ahinde abanyebi etu mpunto abanyebi etu kunmudo abanyebi ma na maka achira do man na ye do pe nse ma na jetima ide enton na do ko bai na pe na kasa brapi susu asase ne finfin susu ha susu do ne finfin pa ne se dan wo ho Alexa ma so ma wo sushi na mi se dan fo no so da dat man ke se dan mo en pa no ya wonti no bo se ba no Nyame Somafo yawo yede yenkomoni beba wiye no ohwe eye Solomon a ode na sorry dan kire eye east oko eye America eda east na eye tete bono so no eni kire he how east enso east ohwe kukurukuku ma dodo na de eye sika kokko ena edwira yewo eye bebia obewo yensa kukurukuku dan no so no yewo yawa ene eye Mose de na yi ne boba ya twero 10 commandments no say na ho so no ebisi faye 10 commandments nsima on yejima I see na ba na mo so da dat mo no sim da dat mo nsima on yejima na ekwaro ho rabi na hwehwe ho a aso da ka sibe asa ahingwa no oye 21 ahingwa no be 21 na Elijah fun wo 9 amde number 7 Una order number 7 we nye lutu number mesro okwa ni single 7 single na ku bia da dat mo so ma 9 afi nkan ya baba no order number 21 de baba ko no wo do mo what try wo pa mo do mo so what try wo yi go aha order no ho gwando de tumo na mo Abraham tutumo no mo na ho ya den ka se na da dat mo ewe Abraham Elijah wadaro ma wachi obi bebe bi oh ko baba aka Elijah ko aha no amma ye obeje tumi yara abedo na wa ina jima dona ko sumba Once be catch nyango po be iwe furu be twa oti say Kristo yesu na ba aze nya anti aka ko baba Obeba. Sana. Wako. Ase aka baya 200 years bi asa ko bi baba. That's Baba. all right. Papa meja mo kono. Ene di for mo na omu di Kristo di abosonsema omu ye. Wona omu to mo na ase omu bre ebi na mabu omu ye na enne Elijah waba efuto be rodi ma unuanom. Ese the temple na ba omu nya so den no na omu mbra e di efuto no omu. Nkwan shade wo ho ma da ma di ku ho. Amna wo kan so won sa so. Nkwan shade wo so wiase bokọ ebi ye ndo di akiri no. Na wiase ndo di akiri no. Afede fo bepi rintum nkan ho. Amna wo kan won sa se. Ndo bi mpo na mfa no ma ya sofo me da. Da bi oya twere mpo da kan da ba so. Sati. Oya twere kwa da ba kan me ya aprom. Da me yehu ga na he. Oya twere. Oto ni mpo sin mpo wo da mo kwa sofo mbo bi nya hema mako. Ndi mbiri ya Elijah ya be. Obi anja do ya. Na mpo no mo wura so bi ntuntum so. E pe sofo ezel. Sofo da o twa. Bra ba ya sofo wa ha. Ye da re na ko bi o nya hwimhwim. Ite nya kopona wa asem kom de. Eno de achi ma obe na ya kohwefu. Na nya agba nsam na odo oba.
oye na kwa so oba so oye hu emu hu obo nsam apa o se na ko mo semina o mo wonchi o mo nku o mo yesu boje o mo oye da bi na bara konfo oye it's building na bara konfo da mo wate oyo ni sa anyoma ni ya ko na ko be na bien wo you see dera papa jumo oye jumo ya bonsam I see. They say you can make put my bomb be a sabrasan but you wearing ya him ko you want so you know it was maybe man kan chere e ko so for oh ado ye mo ye bi but you wearing ya him ko ona ga e be ma kan asama chere mo ko ya sa so adodo red obinya na mo kan hu se okukuru mo so ya bi nko I see papa me da say ne e show yes but TV so enkabom TV so and Ojibia TV enso papa empa we bi wo mame and answer me there my chonara mabanya ya wi ami me da say me dia ni ko Facebook ntin betima from eskuto yi pebre kame wate na da nyina na emfa dia hita osetrem ensem mbro aha na me dwuma dia ABC peace bye bye e odi yakọ odi yaba da bia me kan say ye de yetu kwaye o ye nante pa na akwanto oburhu na Awurade dudumo na akọba na mahun se Awurade na ehu mobosa na de aseda amana ne yetna si ye behwe apom de won sam ne yakakakra abre bia metna se me kan se amam ne 150 yade obenya wa ne fi yade ne senti apom de won sam de what is ye ba be kan pentem nya fidie ne free we san se enei na ho oden anto a ebeto bia nyame am ebeto daache anto a ebia na wunu bia obenwo wuti ye futu semi bia na Awurade fa ye nso na wagye na ozo nya wunu ya na tensa aso ndwim medofo mami edusa eni midin na enkomo ya me no ba beboyi efa ya pom din ho efa ya pom din ho enti mepese obetie ne ye papa edusa natural spice drink adan me bae me ma obi no moy pa yemfa no krento mami wonu me say drink ne ye kan kasa me nkan kasa boa enhye yem na mse drink na da me di bi kodu fie no na me de chef fridge na me rim fridge mamai good me de chef fridge no na obi a odidi wi a ope adokodoko de pa owie no sankrofo ni bi wo sankrofo ni bia owie no se kwa me na mse o se na mawie o na mse wawie de ne skani o o se hwe e wa pe na mse me de tell me ma drink na bi fridge na mi ma na mami oje no tena kunyum na fi oje drink no obo wi obo minum to kwa mina we do ko to free na mse man ko to ma me edusa ana de ma me edusa se wo no drink no na o hwe pampa na edi atwe yes na honey e wo na de ye no wi a obo so minum na doko sa flavor no owi e wo so pebi manum na mse misrewa e ade so me ma me edusa number ne ma no ko pedo do no na ne wato me do fi e beka ho asem na edusa heba mixture ne capsules eye koko ni sisi yade do wodwa so me no mi no nim enti sa wutie me na koko house sisi yade ya hawo obi o kwan ni mi se obi wa no postere ni sa wo de ha koko pedu sa mixture ne capsules ni bi na ya tsa wo no nom na wo bedi ho danse eye kama sisi yade ni koko ye kama obi wa hu ni sisi na ekuro na abam emu hihye na emu dwa no ho de wonye fa nsu ne ka capsule ho ne nom sa wotu asintin na atwo na koko muntin na atwo sa se ateka wo de ye fa nsu ne ka capsule ho ne nom adure herbal shop drugstore licensed chemicals obi ebi wo mu ebi wo a na wankasa hu ne se sisie ne mafe Country stranger, Manubia feeling. Country stranger, now did you feel you? Petty Biko, party I see. Petty Biko, Wawari I see. Why Munu, why I see. Don't forget, Country stranger. Na phone na do fu betu nyanumbi. Braweni ajio, don't forget, Country stranger. Country stranger, Mama Tidel. Obani Bema to me numbio. Country stranger, Nideno. Country stranger, Ubinyampo. Country stranger, Feel so good. Country stranger, I feel so nice. So pedudu etu atonwa. Fred Benji's Biopharma Limited. Wo anwe so 02084500066. Numne nyansemo. Wontoma onipa oni enfie edu enwotwe. Ensese apinfo enom. Curtis Ranger. Obani Bema etumi numbi. Curtis Ranger. Ubenyampo. FDA. Aji ejwadie inkratoi atumu. Continue Contigo, na Nyame. Susura,
bɔmɔfoɔ ba no wabɛduru hyia me ɛyɛ nana gakyi wɔ ho na me na sunsum ahonsɛm bi ɛne nananom som mu ahinta sɛ bɛdi kyerɛ wo yɛtaa te nkurɔfoɔ keka sɛ ahaban bia yɛ duru so yɛmpa yɛde biara na ahaban tumi sɛ ana hyia me adwuada ɛkɔsi efiada bia ɛnumɛ na ɔtwe ɛkɔsi na ɔnko na me na sunsum ɛne ahama emu ahinta sɛ bɛdi kyerɛ wo ɛda ase kuma wudi ene dia kuma plus ene dia no emphasize that strong confirma no menua emu afin shapado ase se oda de kire me se na me jama fidie nyina dia ma kwatena so na beda ho ntasem ekoso na di se odoma nkuma na nanom se afisese na kuma wud adwuma no na ebia abeye mo ho bebre bia na bi okuma se bi won kran bi otakwari Cape Coast na wadwuma no atre na hye minim se ebesi na ebeba mu nso se akoma pa ahobrase no kwaredi ade esum ne panti ebitma babu saade ama wo na men san fast da soronko ema eyemia meyonko minua asubonten ene ne yire ne hokafo obaya madaro man mo afiri shapa me bronya akokɔ ne mae nti metwa wae so mi sa akokɔ ne ebu ofie ho nti oba na ade ade foforo no de ayede aba o mum ba na beja akokɔ ne kɔ na ade akɔyɛ nkwan ede ama papa na ɔde ne nsa hyɛ nkwan mu sɛ nkwan no na beji de akɔ ma no wate eye oba pa ya wahwe ko fies bontia ma na boju sɛ nyina fudwuno no mo afin shapa ene me mama fefe ne nyina mo nyina afin shapa ebe hye adwumadi na se kwan ben so ebetuma sa kokomuti ho abopam na yi dabi ntimi emfase da kase ema nyankonton heba Dr. Santi akofa kokwaduru sonko a eye adwuma nwanwaso kwa so no yemfase da ma no Dr. Santi akofa atridi yare aduru a esan ye mujaduro kese de ma dasama no ma yensan da na se mesro se fa Dr. Santi number no fa Dr. Santi number no na frɛ Dr. Santi it was 0240 163049 Dr. Asante number na 0240 163049 nyankonton heba ono pe 0240 163049 ono pe ene wo kokwadura meka kyerɛ sɛ obanuma wie no na oyefu emu ada ho na osisi emu ada ho na obema ye ekoso achidi yare dura meka kyerɛ sɛ unum no na komo do ma di eme moja eso ate wo di padua no o san ba benya ho de pa eda Dr. Santi ase hwɛ ene na me ba no bɔkɔ ho but I think say course a ba me phone so every blessed day no eya kwa kwase abuofo no me send a big signal e dia ma mo amugu sata chima ho no my mo akonfo malamfo na mosman krofo me fie no hwene on say obara mosman na ba me fie no ono aka na no mu asem me mfa ni padi ntudwa muntiera ne ye mosa akrofo na my mo say ye double money because on that time ka kire mo to say ye double sika ma na megu bag ma na nyama ye ni ade bi e tesa o wiase ntino mo set me agenda ye set me agenda tie ni ye na tie di pa makom mfie aduana ne nana de tebo so onu sabi akora ho e ya hweye e ye no kwaredi ya ho brase nti e na hu me se me yes small boy no e ka sunsun adwuma ma ye firi mo frase e tra ho ya na so sum to safido ma sum panimfo ko jeje Zofi ko krobi se yon bokpo ko kle coffee ko musamase o odi ofi ho no mo a traboda no ko Togo e bi se chevie ko musamase o wadwene se mon se hunu na modi bosumu die nti sa no bia be yo ho ene meka kan sisu ne se onipa bia o hwɛ me adwumu da ho e mo bi nka ncho se fa 6 million 10 million bra no be double sika gu bag mu e dia ma entie da me se obi obeka sa na kyerɛ se
o de tell me le ba be double sika gu bag mu ye be ya mane bia ni so odwan ne de be ya za ya tro o ya kronfo eni busum bia so o de paper to so na be ma blank paper na ma numbers ni se kutwa na abedi ebi ni ho e ka no kware pen dia kire o ni yesusum ni do wasunu enyansafo no ntiro fanto ntrim eni ade e fe pocket no dry en enipa ena de so empere do amosim begu akonfo papa ni mu ase ami atagi akonfo bia so me akonfo o me akonfo ana me azan no e ba ha mpedu en fa so me de mo wana wana betra me kasa asem na dia twe nipa a me pa dwemu abie bosmo na dwemo ye sabosum ya sa dwuma na ke metra en ka no konfo no mfro kan just send 10 year and 20 year answer ma number ko twa ara no ko twa na busuafo ni no osan juska na aba e dia ma free no ka fra ade nti na o de o de ko mo bi no o kwa kwaji musika ansa se oba me fie me ka cho se fansa na bere bosum no na fa ko kan o ba me ji musika na press ka na e ji se ka de ta ko de ma o na bosum se oba o ti wo hin ta se mo me na me hwe wanim bosum bi ensan me so a me kasa se du ka fra se bi na no nteye sa kwase asem na bi mu die no omudi ku bosum ani mu asere eto betwa ombejae omunya akonfo na sana oye ni ntiro so be record na ntino se emfa fon wura ho moni na ho ni para musman ba me fie no ansa no aka na no asem wadwo me fie oye wura ho keke o onu se me tia me dwopa ho me tu odro me kam obi a wotire tie na wo obi abu kwase akobi onu age usika so ekonfo na de oni ne din a fa bebe me double money amafo ni bi na so bra o de bra e bia benyo teku ara asempo a me cho se de tu aduro me mo hu se me obusu bi efe na gbagli wo ho a metuma kawo nan yenu abo ma chechire wa ma wo nipa na otisa be prefru for mako so bi na bu kwase a obi na fa se bo cross bi age wa de obi aton ade ama asa aton obi ka cho so de betu kwan wa je usika di hwehwe na e che ohunu ati kwan emo bi kan cho se duro ntimi obi wate aduro che borefo wo pa so aben wo duro se den wa fum dia wa fum aduro e che borefo me se de wa fum oba bi no aboa no e no se ne onya ne class onya ne spec onimu bi wa fa me number na de fere en kone ne ntwe ene ne nkasa en kan che se twen na abehu ena ade ne hyase se ye na ya be ka che obe mo ko ni tiri mo nko na no ena me bahama nipa bu mo kwasea no mo fa me number no 0246 014029 no mo fa number no na de obi are ha no onye ho record e fa me phone so wa obi agi usika di me du betu kwan me ma wade we no on fa de ma no me se frame phone so frame number no ebra ma sole fi program so no nkro no yare bi na ba ekoda na ne daw so watwea unya frame number no obusu ani bi so ma onye yida o ma me nua bi ma akosoro mo ma me ma dem asese mo ntimi mpija hwehwe me kira kwan wate ne ba ma ni pe ni pa buo mkwasea no enye da bia de betana ne be kasunsu mu asema intasem mu di akire padari teniye o bobra ne enkoye ma wa wanka sanso hwe no kwaredie wa brabo papa ye tesen ono kwaredie tesen enipa hina obuo mkwasea hwe ma me a hwe no pa hwe me kai hu mi se o sa u tware ne no o ma onana no betima nya sunsun so aso wate ochinadi enhwe enani tie afe ba ku yedie ho emfa ni obi abro esan se o wi ofo sa hwe so sa me ajun tum da se watu kwa abo ho ba do ho janso do ho jabosum bi nti se me to aduro wo bone awaye ho anya ne obi bu kwasea obi ababo so se obajiru ku afi mensem ama no ntu ukun fo ni munya hwe bio ukunu antimi hwe de ma
na watesi abonte no fa me number na frɛ me mo a enkrofo dada mo ye de sika we ba mo ye de mu tu kwan fa sika ma me no akogya wasi bia o ma mforo so me do be kɔ e bia UK no akogya wasi Arab country bi so oh adwuma bi wa ha saa agent for no me kan na mo hwɛ yie enkrofo ma na me nya akɔ bebre o ma wo Saudi Arabia o ma tek Qatar o ma akɔ di Dubai o se o ka sa adwuma wo ho ye be adwuma hotel me se mo hwɛ ni yie sika ni bre na mo de enkrofo ma akɔto ha mu a o mo so Emma ye bi mo yakayaka de no monya ahwe yie obi do afa sa akwambɔ no su bi da no frɛ me number na mo be kasa wa ha one day mo amode azan kwan hwɛ ma me mfa de wento mo na aba na mo mpadwuma bi anyi mo nyama samba sɔre mo to so mo apɛ skills ana adwuma bi de adwuma mesi adwuma carpentry bi tile adwuma bi aye na mo fa sebu akwan so bo nipa po no monya ahwe yie Emma na da say mo amote fonso ye fraud na adroti mo pa me misiri ho pe na obi eni mudin adwada ebranda kuada yawada efiada memenenda enne kwasiada mechew eda no ba ko yokrada aje se uja inso no Emma obi mu kwasia na ntana so ate fa phone na frɛ me na o frɛ me a bohunu sɛ ampa sɛ akyea na emu ye ani da so odua ni mu ate madam asese mo akimbre na mo hwɛ me call se ba me phone so ɛna obi si fie na ɔtwe mu no ɛno adwo na de kyea na ma heda de bia ɛnɛ ɛna me de bia brɛ mo no mo a mo tete ba bi yesika sɛ mo yɛ double money na mo spend for ba be fie mo nya hwɛ yi me emfasa no ma na nso me hwɛ Macho. Ani go asio mani. Esom bosom papa. Ana me inform me bosom. Me di me bosom ni. Me di me a me hu ni se o hene. Me di hu hia me pa. Enti me fa fini ke kan nka me di. Enti wo agenda na o set no enyame. Se makase bosom sano so a bosom tika se bia ndi wo ada na ho se we be frɛ me ama wo tia bo chi frɛ me sai ono ba da ba se bo bisa se meji usika na esremo mo nya aso na mo ntie nya sasa me be ka kyerɛ mo na ni ye ba efi ɔkyena na de kyea kɔ nyinaa wo apɛsɛ ɔba 31st no na de kyea ohun hɔ no ne srɛ Shasiye na bobo ahona bra. Ebro ni ehye ho. Enipa ti na ehye ho. Ebe ka kye mo so bia me dware aduro na ne ho nte no omfa nwura 31st no. Efa nwura the first month enum. Afefofo a ebe wura mu no. Mo me dware aduro. Me fa duro nka mo pɛkyerema. Na mo mabɔ mo ho ban, mo busua no ho ban. O ban nya aba no ho. Fa baketan bra, nkwala no so mo portion wate. Nkwala no kra hu hia me kyɛn panimfo no isan sɛ ɔde bi a wɔnyina dum pɛmpɛn so bi awie me se obia otie me no ɔmfa ne fo no ɔmfrɛ na agye kyɛ hu sɛ na na bɛba 31st wode ɔbɛba na sɛ ɔfo sɛ wontumi nkura akokɔ fie bia wo na di kan send the sika no ɔbɛba na akokɔ da hɔ na wo nsa da hɔ sɛ apɔnkye na apɛ sɛ ɔtɔ ba fɔdeɛ sɛ odwan na ɔpɛ sɛ ɔtɔ sɛ krama na apɛ sɛ ɔtɔ kɔma bɔfoɔ di kan frɛ na pɛ krama ma me pɛ gyina ma me pɛ akokɔ ma me pɛ dabodaba me na fa me de bɛbɔ mpae na be so hwe se wa forebɔ na be bɔ no ofie honom o kasa na be ka de na be twa ho hia keke o be koto anu akasa no tumi biom ana tumi binim ana jona de be che 1st January no be kasa kire bosom no be ka cha se suma na sifie nim se me be bɔ me ho ban de san emusuo anumguasie akwanhyia abama ne de mane mpale mabusua afi obehunu se de tam bia wonya sika na afi na amayare ye frɛ so ba me anya asɛm obabi anya asɛm nua bi anya asɛm na atem sika kɔhwɛ afi de saa na be ya na anya so brache emprimu akoma ema wa bayifu abayiburu nsamfo kabreche no ensisi waso me so de fa akɔ de nsa keke bra wetima to dwan atɔ wetima to krama atɔ bosu ni bi odi kraman
what matter a drama top bosom or dear drama bosom bo di tabra over top bra over betrase now I'll be braho no one who say you no acquire say first month second month third month baba double so na say na so na say me ka say for scar breme me say fadam bra me say many people who say to me wo ye mfie ho chen ba bia me kokoto na de so mu wie esa kwa night clubs e ko dwamade fi kam hono wo bu nsa so ba ma mfie ho dabi sada na eyi no magwabonten o ya so bra chere be shi ebe wura fie mu a o na benya ho amane 31st no sa o ba mfie ho me se wo bu nsa enwura me fie ho sa o pa se me bom pa ma wo di mu a hwe wo no abusuo ni nyina di so wo chichira ntim ma send ba me on WhatsApp no so na de obetini agaba for the me fa yem pa bo ma na hwe sa ampa tumi wo na tumi ni ho ba hu sa ampa boso baba bi wo ho omo so mo tumi no omo mra ne nko sa chinyira na chere nyine hwe ade me fie yenye sikadro double money e wo ho yenye lotto number ho na mo sa wo ye Messi ni wo hye adwuma pon unya dwuma wo ye Tyler wo hye adwuma pon unya dwuma wo kwa dwuma na this one the sikari wi ansa na unya dwuma fra ye wo ye driver no wati sika to car wo kwa ha ne na chana sika na gene ho unti mfanya hwe wo kura 23 but obi dobru ni ye adwuma fa car ne bra me fie ho da na dwono wo pa bla tete wo da na betre fie ne mom pa he me nda ne tete afre 31st na dwono na o car ne mfa nsuo ngu car ni mu na fa ko ya mo ahaba na fa ho car na fa ko o pasa utukwa afine ewure no fa passport no fa bra me fie ho 31st no bra akrama na betimi ato odwa na betimi ato akwa na betimi ato me nse obi ho ode na obi de anyape unni bi nti na ba hwe mo fi boso no ho no ento nya bra unni bi kura na banya lo fa bra ye beton sen bo me ba kuto boso bo bo mpa na ko o de unni bi na sa hu ye hia ho o ba sa hu sa ba 2 million ti on pa ba bra be dware adwara ba kuto boso no bo mpa ni na ko na ba sha bo wate ebia nam na ye twa da no suma no be hu mo bo betio anya se ebia oboa hiafo enti ye bo na kwanche di su osem brofo no me se 31st we wa kwa 31st nyina wa sori fie ena o de obi si wa konfo bra na ase be dware adu ahaban ye de huhu fi nsuo ni ahaban votality be bi na ba so ba o de fa car e ko kumase ni bi o fu kumase car ka che driver na mate ni say e ba cha me ko 47 udu for say busa so o hwe for grasa another udu 47 na frame o nam kwa so ba nyina frame o message WhatsApp so text message de bi hia so de fa car na bra be ko to boso no bomb 31st ni bi anadwene yam bomb pa e na woni guabonten ye ko we down we be ba ha ye ko ha be ba ha o mo wo twadua na hye we twa hia e be no aduane na mo be di na mo ko na yen hwa ade bo hunu se ba boso mo e mo bi na dawo ye na mo srom de je be sa ko back to 8 kronofo ne be jai afa duabo de be hyase ya adwuma be nya nipa kronofo na ne engofo twetwa nkrofo pro wo do ka se oni e pa wa ade de kono e betwa obi a be wura do fa ma fa phone number no 0246 01 4029 e mo bi nka ncha se obewi ade no afia banti atwam hwe ona ka kire wo e be no so esunsum e be no so abosom ala to timi kan de asim fe ebire che na o ba cha cha afi no obewi ade on timi ko hwe ne family wo wa ko hwe na bre wo mo mama bia gu mu kwasea ne mo awo mmade mo ya dwumaden na bia o hu ba fonto on hwe no ba no freme na me fa futu ma mema na mo ne ma wo a na mo de ma mema no ho abufuo ana mo yere mo abufuo ka sa no nti mo hwe mma no mo hwe ni e na nye oban na odi na bro wan kasa wo kokura bom na odi no ho abro ana me cheka mba ma baba be fia be fi se kepu so sam osena na me papa wo bebi wo wale ma me sa me ma de o hwe ye wa ye dwopade me binom am ka che se e bia
na maame ho abufuo no di sa papa ya mfum so enso bra be bom pae na ma papa ho do nka papa mu ebia o mema na mo ne mat na abufuo ba se den mesra mo amomfa ema na anum kasa bia anya wo de na mfum so bi o yeso na nkasa no nti o ba onhwe no wate akola no oye innocent na ma no so a butini bobo so se we yobi kunu na so chenchena maggi no nhwe ni eno ne mo dam bebrebe eno mo yare bebrebe eno no owuo nketenkete na 32 years 23 years because of sikani brain tea because me pekanti munya hweye me de sa adama me so me fie o e kan kra kiro odo bra me se otale ku nkwa mete afiri ho me kan kra mete wa wo yesa de jai esu ambone mo mudidi nkrofo ku mu achi no mo amudi nkrofo yere mo so achi ni ku atu kwa atia kwantum na damfo no nti udi achi no o wa lo yere na be se bo yere ho ban ono ba tie ni oba ni nyini pa ni oni be ma na tie so a mo kunu ho ban fira na me chi ode ba aduane ama kunu no ebo kunu ban fa no kunu fo ni ba na ka mum be ma ne be ma nsoro oba bia ho age se wo o yesa o nya bone o save fie sika o save o bo be ma no ba no de sika ya de papa ba ho enya wale be chese wo ye be ma ona be kan ma ya tan fa me ni pa no o man me nu kran tin hwa mo o sa kwa fa ma abonten o ya be mo a o ya adwuma kakra onya no akoto ka kese park o han dan afa o so adwuma se ye no o sa akoton ka no o yu da mu no makoton akasem ani bre obi timi so manya bi na wa ho de nru ho a empre ho wadwuma o ye no se etimi tiko atotiko enka so bi twi ben so bi twi omoto untimi nto Range Rover ahu petrol ana fuel enwu ka mu enti mo amu si so aye young people na money brain conformity ene ya to modro sem ya brum nu ya kum totwe no monya ahwe yie me de me fie me justice e me kan chaza pa me na obi kunu na nam enti pe so obo am na me gisika firo me ye kura me muao me ni mo chena me ma de omo so wie be ye na de be dua ne no chena e be ko me ma ho enu ntu sa no man me ye na mo sese obi na bu kwase obi na be taro de won so onko o so kire se sebi ono yo ba chen wo de a brane ba na bia be ma bia nko ho bio sabana bi so atrani asu yire so de so ba gina firi sem a brane be ma na bia nko ba bia ho bio wadwuma na wo ye no obi di du ase ohu asase na wote so no obi be so ya na yu firi ho fada na ye che ohu number na 0240 0246 014029 o how okoda na kwatete na da so no fire message fa blame phone so na me sorry am no be di nkomo wate say yare koda yare ekuro pa na 0 obi na ebu kwasia obi na age obi bia firi nsem wasase bia firi nsem awale ho aye den ma me se afiro be hyebo bi fie okeke fansane akokobra be hyebo bi fie onako awo ho aye den ma fansan bra na me odu nako eno pe na ye wadwendwe okoda na me se fansan
fa snap no o kasa prekoro apetition no eno akokɔ no se fita se akokɔ no fabra what bi wo he femi kan kyerem sana me ba fia me bobo am ho se femi kan kyerem na me how no me ba me nimo de how o how no so wo so no se ma solve obi de nra mpo a no nche se odi nipa no ekra umoja wo sunsum no eyepe edi se me fa haba we na de sa so basi yare a jitum se sa haba e bia wo ntimi sa yare because ye ba honam kra obia wo blood different group and the blood cells minyanya bi se wi a ada suma na metere so na pan me ka kire se papa we de me ba ade we na ha no efia enji ko fa we na fa kana chiwade ni umo dwale mu fini tungu on the 31st and 31st mu dwale aduru o to bo china bra o de oba be dwale aduru tugu be dwale fini tugu be dwale fini firi oni padua no na nya ahoden bra de fa du panka oni padua no no bi akwa kuku abonte anto an obi anse obi anwu adwuma aba ne nton ye hia se o de twa mu jagu so na ye tumi abetenam yi ama na bo so na didi o fa na kontina ba na tia nde edu achi o ba so bo obusu ba fo mu nyina di bra o wa chichiri bancha wa brochi bi na o hwe me o ma ne bi wa kwantum no ya fom di ne bra na ye mo mo ban de na dwuma sei de onya nkrata de o peso afi no tu kwan ko de wa wie school mu atwa so be nya dwuma onya no bra be ka kire me ne en company fo no na ko hye bokeke wate da bia fi bia auto soldier form police form onko akwa ne ayu afimi bo a bra be dware fini tugu be dware abusuan no me na ese ba muntimi nkomo ni no bra ne nto omhye na hwe se besisi ana otimi no aduane 1 cup si o na obi anu aba se 30 cups ane de na sana de 1 cup da si o meso enya so bra che bra me de me boa mo ani bi o form no o be page aba di adanse wa bi stock akra wo de sika kese na akọ hand store no afi de wo da wo na because afi ne yaso ye ntade mbacho bra ne mo shop no ba ma ne ntwi ni pa beto ade ma na o sika ne nsa mo ho ban enipa ba be guo pempem na sika no amo ho ban be fi de no akoma bi enti bra na odwuma na mu ye mo ho ban ye mo o sika no ho ban na afi ye ntwe ndom ma bra na be sohwe emi nya no ma huhu o enti de bra o ba sunsu na kasa be kasa achio afi de du kodi akonya ya beto so ohene o pese kodi MP minister bi akonya na hwehwe na na so hu na tu kwa family number no 0246 014029 no now the bra na me hwere wo se edan wura mu a wo bete kasa bi wo behunu ade bi ana o kire wo se ukwa ahobambo no ewo ho o pede wa beto fie no ason no o kasa tse se koye wi ma me ya ma o ye contractor o pede o beto fie a obi na fere odwuma o ni di beto so akekere na okwa ubo wansi de odoma wana abra me ye oteche ma ho odwuma ma wie mesa ma de odwa kwakutu fia beka so so ate me se o ye contractor o be se o command o kasa nipa tie o kasa o ye leader se ohene se sof pani bi o be se o kasa nipa tie nipa bro mo asema wana bra na me fa duro nka oteche ma me che wa haba be dware na me che o ni a o be kwakutu ha o be kasa kire no ema nya odi o tumi no ho ye de cheye me sra bi hu me busa o mo de ma me enti se ka so be tikasa wo be hunu ade na wa ye sunsun adwuma nko na ye odi a ema obo mu wache eno na ye ofe me be se dom nyina sa sase na ka fa ha ye na nam so no kware de no anya atro no anya atro no mo twetwa na mu guade so de anwe si baabi na hwirim dabi enyo mo ekone de ba iguru atete omo na obodo no kwe na ye twe dabi enyo bi se sunsun ma na ye ofesa so de kwa asole a me kire okwan papa no ma kire wa haban ka ho o ye adwuma na me ntia jagulaja be papa kwabra madaro mama danfo pa me srew omumu bi se na ma sunsun dwuma no aye fe asiama omumu bi ama sunsun dwuma no anijie abamu omo nipa hunu se sunsun dwuma no eye enya de bone enti bom pa ma no no o twedwa de ye ama na ye kire wo se enya de bone ye de nwan moja ene bo afode e ma ahonhom no na odinsu no oye ya akwanche ma o bra be dware aduro be yi fini tugu bra ndi te o tekere ma so ma na o kasa tumi abam
obomu ane nipa hu sampa be ma na ekasa no ba na ekasa no ubusa na won saka woni nipa na tifie onya ne boni bia wa otimi se obunu enso asem bia na ka bia o se enye de bra na busa ase e bia na yi wanim ya tu teche ma na to baabi e de fi na ato so wonu ayo nipa na kankan bra na be dane sa de no onu kure da ka teche fe de asem ke tu abinu asi fom afa na shirt agunu ko no okọ enye sa bra be bo ho ba na bo aware ho ba na me nche o de be ma aware na aso fi ni jiaba onipa bia omusa no oyira obusa fo oyira kwan na ja chu ohun aso ye ho edoma ye ho no eburu adwene nti ase so odi hye bi na wo nti ase a ode bra adana ade beto mpam ne mema wade se bi ansi asere me wasie ni dada eburu adwene nti ase so bra meche wade abegu bia wosie no no wahye na ehwe ne bi pie firi mu aba he ona ka chese suba no na ade na etim ko gina na so efre sama ma ne pie ne esom no ade nti mina na ya ogako na ora so kasa che bitumefo ohun eba ne se de tini poto ma ne jima no di nkomo eba ne se de ne agya mensa no kokwaram di nkomo enu tam ka cho se emo bi mfa babo na ada wo nka nkyere wo se bi mpaduasa ensa manfo ni ho bibie ni wiase onim nia oka emo bi nka nkyere so kobusumfo na desini wa wu abekọ hell oboa ye trofo eba ne se na me da so timi na nakasa no nko hell na on ne jem no ni di nkomo tumefo na o kyere me sa haban we ni fa unim na ma onipa na ada ye mu bi be ka no kwa na kyerɛw hyase fa nsa kɔ ba me no papa na so kɔkasa Brian chewa haban a udi good na so na udi ensrama egu so a ebetimi akasa enya matches na opa ebetimi aye adwuma nipa no susu mapie Brian me chewa said ye haban atuduro egu ahaban bi so eboto wo hɔ a eye adwuma Brian me chewa said ye de kanton bi adua na kasa kasa bi wo ho no ye so ewo na so na ye so a ni o beka wo jeru ni ahaba na de gum dum kasa no ni makono etimi koye adwuma ma hu wonya court case wa otimi se wodi fo meboa wo de bra wa otimi se wodi bem ye de to so bra se me ye soja ni wie ye de moja no gum le dum a gitum se wasem no eto atwa obi de ato so odo to asem pa ye de onua bi obi akoto afiase awo utimi sasem ntwa to so bese ebo bese bra achia emu ye ye de che sei be twa moja na guja bim e jare dum ya asem na dum e be yi atade bi ama onipa na ode be court da no so on fa tade we nko okoduru ho a se ampamo na mfi court o se we de enyu asem a sereme wasem da court bi na otwema so pa kwambone so fana na je cho ho number 0246 01 4029 sa wota chimai sunyan bekum takwa de kepo sama so ba wa de faka be si kumase wo be kumase a faka ye konkoko ni naka che mate ni se we si 47 sa won kokko abrem kofodua ne ade ne pota be pon so votarage tema nkran pota monum faka ye kokumase ni naka che mate so we si 47 from the number 0246 01 4029 sabe o fere minti no nkasa o ha bi e da so atete bo koda na bia no ye no voice audio na fa ba me o me WhatsApp no so me so ya me frɛ o mo ama fire fun no mo me dware aduro mo a wo man keto na mo ntima no mo frɛ ne en che waduro am betu edua am betu so be dware bo ma no na obi amfa sra bo anyam ma obi amfa ni boni amayem ma obi amaje mo ma ne da acha na mo hye bra firi mo nsɛm o sa oba no oni mo nsanom na onim drug bi ayo okunu onum sa onum cigarette onum weed but oba akosua sa de nanom on say na oba ba be 6 years adwama monti sukura pa so kwa oba prekope ene wadane gay wadane lesbian bo obusua no ban ye ka montie ni ye o bo obusua no ban ye wade bi obusum ese me nsie me ba ana me nsie me nana e wo se me nana no me be sie me wo yo ba tan bia na wotie me nana wawo a na o probusua yi a bra na be fa sa de me to so se me mpese me mesie me ba me mpese me wo ho no mesie me nana me pese me nana no me be sie me na hwe se obedi a mawu oba ko ja kwanse awu ana obetwa bo ba dua me na nyana na obetwa to ba bi do me na nyana na bo ho ban
na ewiase abrabọ na odoma nkoma de man no ahintade ba ko obi ne se enfie miensa enfie nsun biara no enipa change already te bia foforom ebi mu kra de ya fe enti mo se de no osika wonye bi boni bia nsiye na djuma ne kwa na ekofom ne time aso esanse wanya bisa ama obi ohunu ade anka se busumi ebewura mu yi hwese onfa jene nka wano esanse de so afidie hwese ebia onfa mangudua enka wano efise eyade echiwade ma anase wankwa bisa mayafo wachiwade nyina anka ansa inti mo se ofro course ra na wasamba fom because time na so obi chenche obaka so papa ne no manam so kofre mo fa ba bi e no onko sacrifice nya sa edua enyina na papa ba ho enti every years mfie bia no you need to renew it o sa ade na abrabana bo no ukobo ho ban ukodwira ho uyi fi tugu because ukobara asa fidie ubo portos na bibi twe bo to be lusu enti time after time no say ukọ na ukọ service of fidie no enipa he na mo sori a mutimi ko sunsu adwumafo ekobusa se den na ekoso afere so ye no me se enkobo mpa de se yese o ebekwa unwale fintu mu ye wa hu se kai no ekobesa abosumi nsia afini un change oil wo si Jesus nti oil na gu no betimi no akon se wo injin abo okwan so be dware aduro fa fino yigu na fa kotokuro be jabomofo no totu ababra ne mobi 31st night no na hwade sa omo town no ombenya na ya gina so na omo san be di wachi sa yi na wura mu na na braba bo awale ho banana se omo de efi anya duane ma ukuru adie oyire bi echeche no sa efi ne emfiri ho ana babo abusu no banana se omo mo ni abru fie fefefe na ono abusu atim ono ukuru tewa amukoba mo kra mo kaba mo komo stop mo ni abre omo hwe hwe mo bra mo bre no omo ka mo kwa be wura mu ase no babo abusu no ban na sa atamfo no omo anwura mu obi opese ofre bia mpa cho mo fa college ne mra mu obi a o ekra do pese obusa bibi chi na adwen bia no obetima afre technician mesel ebe na so fre 0246 014029 na bra so bi betre wadwen na be kan de opese o kan chere na ja chi ohun asembusa bi na how obi na ebu kwase a obi na age wade bia na obi afa sebu akwan bi so age wade on fa ma wo fre bi number no na yendi nkomo 0246 014029 eno ana na je chi ohun number no o ha bi down so bia no o pa ye no voice audio na fa ko to me phone so on a WhatsApp me sorry am no be di nkomo. Hello nana. Hello Nana. Aba papa cha moajo e mo official pa. Bacho maju. Mejo so papa. Bacho. Na wado kwa me ho ba pa mami. Nene magusia. Wie 31st night sorry to be cover fie na bo ho ba fa kotokuro ni ankwa ne nsambra. Bra ye betu atu ho. Ye be ya adwuma wache. Ka temu yo menya adwuma na. Me sorry pe fra me. Me sorry free TV so a 9:30 pe na fra me. Na me no kasa wache. Bacho. Mo piafo. Hello for problem no bi so kan de. Me se 31st night no. Pacha so de jam ya sa oil na. Johnson na ade bi fama no. Na enjimi ntra ho. Sorry bra bosomfie bia papa na se. Bra ne mbom pae yemfa duro enjare o. Yemfa aban eposa nware o. Bra ne enjare wa duro. Bra ne fa aban wuru fini tumu. Hello? Ba wuru fini tugu. Emuso be yitugu. Yafuna wo yitugu ya no nti asikwa ma wonya ba ne bi nwo no. Hello? Yeah, good evening. Good evening, sir, Papa. But if one of our members are feeling that's a bit more official, because this is the near cafe. Now, you did about what? But before I do a chief, the first step abortion. Yeah. Remember, because I'm prepared. Or China, you see, come on. Mate, Miss Solly, after China, you don't cook my family, come what? Okay, but that's the Karachi. That was say a casa at Thomasum. Now, we are sitting here. Oh, Fra, no one can work for TV.
anaasɛ wa low a TV set no volume no low no kra sɛ de ba kasa meto nka wate 0246014029 fresh ahoma no so na de how no busa na je yi wa no bibi yo koda na haba bi na apese e kire aka kire mekyerɛw aban yenton obehu nko mekyerɛw na kwan se fata se mekyerɛw na ofade adwuma na kala du brafo mbra no medwale makyɛ mo fa man mbra mo fa sonso mansane punso mi nwa mo dwale so no na finfe hello kasa gra se bra da mo official pa hello kasa mo official pa even if afun ko tu ada opiafo melampato no problem yo that's me kasa mi tie pa mi pese bomla man pese bomla ba bonon ko mo ya kasa fi mi sole pe na bona church afre me na ni nkomo wate enya san so cha no ko nyina afre me na me no bedi nkomo wate opiafo amohwi na me fa nchi asoro ko enko me papa ko yok na busu nyina wo yi papa ko hello mama abata pa be chia be so ni fa cho ho e empedi fo ni cry afisi pa be ni I feel coming to you na na pa cho and ko ni ba no be no a kan ha su kan ha ko bo ko na na ba ni ama mo pia focus afri mi ni aba ntochiri fi Africa ni we o channel pa no nkro frem ni nkomo o WhatsApp nso aye audio fabric ko kan problem che me ma ho mo ayo ni so for less is a channel pa tutu e bo no nkro no ngotwe ko no nkro na frem wate ni ba che ni that na ni sira piafo me se won timi market first na so wo chichiri hello 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 karache kasabitio hello hello karache mo official po official afi ko official na hello hello paso ola chufi tibru na kasabitio ni wate hello hello yeah official pa hello abo mo piafo ela me pasamos ora di ameta wa ndio kwa bia wa wa ni sio for ora di ni ya bia wa ni na kwa du wa ni na ni ko be jano o chana ba freme o ko so so ni na mara pa so ku ku se wa ni wa ni influence yo ko o di akiba kwa di awale na ba so mini aba mate me soli program no so afem nya san so aka kire oba no so afem o chana pa no ko be pe ni so wate hello me jo so kala tie mi tie da se be ayi akon bi ni na so bon la bi me ko do mo na so I do kana che wasal mentiri ye demo mesra se me sole afreme e bono nkro pepa mu afreme me sole na me no ni komo no wate wasam nam se de du bone frem na ni nkomo wate me da se famina pana 0246014029 dey no problem bi am WhatsApp betima yo do dia ba ho betima ye normal text message aba me read am reply me sole free programs no nkro no wasam no frem na ni hu nkomo me se entra mo bi mu kwa 31st na bradi me se bra me be ko to bo so nim o de o ba fa ma ne bra na medware adu hello hello da se la mi wadro bonjour no piafo en fait ko ne kura me don ko na me ne ka me ka yati ko furia piafo ma mo ya tra bo so ma se ne gbe yo bu ko so wanja ko o pa don ko be samba why open so no one now person net now beba hello hello aba pa mpacha mu adwo mu akwaba ye no ma nka te mu ka fesi Kenya ase wie ya chewu mama mi si ebe bi abada ba so no be di akuka ta kra be buro o ba da ba so ya na pa bi di funda ka be su fie ho na ba so ebe na akuka ta kra buro mi pa cho family number no o WhatsApp so Pastor David. Me sole by 9:30
10 mun afre me no ni nkomo wate. Yeah. Obiafo. Thank you. Hello. Hello. Hello, Dolan. That's it, Afisiapa. Even me nua. Yeah, you know. You That's it, me was anti action 47 and I'm Sankale. 47. 37. 47. Number me so me afem na me choma chiapa. Na sa so atena me choma chiapa. O chana pa brefi wate. Mate papa. Hello. Mate mi nua be ma. Ana pa frem me choma kwa na brefi bo why. Hello. Hello, technician yanko. Hello. Hello, Nana. That's it, Afisiapa. Good evening. Hello. Yes, can I tell you so? Afisiapa. Good morning, Nana. Yeah, no. That's enough, man. I'm penny for the crack boy home by. Yes, and I already agree with me. What's up, your day? I got something like that. Yeah. And then the way you do it, Yes, will be a Bob, I'm on about 31st night in the Jaria Druate. Yes, I saw to Sole, Nafaka, Tanko Bacon and Sanafaka, near the companion Paha Banjaro, near Soko Bay and Agi, what? Hello. Hello, that's what I can Hello. Yeah, quite him. Yemren a bianesa. Hello. 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 Majo da sebre. Yeah. I da one ma ekuo tutu ne we fofo me nso nko bia na na sem na civilization kasa na ko yeah ma anti dia time ekuo tutu wo so kasa fi kofo dia jase afijase ndaja kofo dia fijase na se adreso fijase adreso fijase yeah me sole afrem na me no ni nkomo why na yalifo na dawo obi ya mi kan ya nka mi se me kon dia se mu obi ya o gan sole afrem na eni nkomo why yare sana come first hello 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 yeah hello okay your line am say why be na so dem say callers no watch the part to be up so hello Karachi good evening papa Bata Francis Sam me ba Francis ko no wana yo Francis that is official pa I feel say na sika no wura for mo ade ba bebre wate amen na o talk afra kana na ho amen Francis me so na from me ade nkomo 31st for me who fi wate that way na happen yeah hello 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 yeah hello hello good evening papa yeah me too so baby ya dan ya so baby
ọba bẹẹma ni fa na ọlọ ló bẹẹ ma ní kí wọn na ọbẹ bá mi jẹ mi fọ wọn na mi ní ìdìbẹta. ọbẹ network na mu ame. ọbẹ yẹ mi sára náà tẹ̀lé wọ́n ní nkú wa náà. nínú ọdẹ tiẹ̀ di abẹ́ kan ní. ìyá tẹ̀lé ọba ní kú wa. hello ẹ̀bẹ̀ mẹ́rin sẹ́ máa ṣe é na ọbẹ̀ wà ọba. nínú ọmọ kàmántí wa sẹ́ mi mọ̀ mi dẹ̀ mẹ́rin sẹ́ akakakra bi ni mu asọ́ni sáwọn whatsapp nso ayé message fabulẹ̀ mi wọ̀ hɔ na kyerɛ whatsapp kyɛ man te whatsapp na wɔka no yɛ no korɛ ɛyɛ saa so a hello hello good evening papa mpanimfoɔ no ada roma afei nkɔmɔto afei sɛ na yɛade sɛdeɛ nyinaa du mpanimfoɔ no anim amoma yɛ ho adwuma kama yɛ wate nana mpasɛ ade ne mpɛsɛ nkosi wɔ mu mepɛsɛ nyɛ siri nti a ɛbɛtumi abɔ me ho ban ɛno nti na wɔbɛtena ha na nwummerɛ sɛ onipa biara bɔ ne ho ban ɛntena hɔ na wo problem afa mu afei na mfa nkɔwura afoforo mu nti mesɔre afrɛ me ɛnyɛ saa sɛ ɔkyerɛ pa tutu efiri na ɔnkoro kɔ nyinaa mpasɛ na ɛfɛrɛ a mɛfrɛ mate me nua wiɛ yɛmmerɛ no ɛyɛ ayɛ be amenya akwanya asɔ memfa nkyerɛ makyerɛ akwan na na gyekye wo ho asoɛ no maka kyerɛ sɛ sɛ wowɔ asante region bronga hafo ebni saa northern region part ne bia o de fa ka be si Kumase anase fa ka se o ko enkran na ka che mate ni se o be si kuro ne frɛ 47 no me wo kono enko enkokɔ ekwa ne mfimfin ho ana me wo me ni ama ne me o main road ni so fi nkran na ba fa ka ekɔ Kumase wo fi Kumase patem so fa ka ekɔ nkran ka che mate no another driver ni so be si 47 me number 0246 01 4029 0246 01 4029 nana ja chebe betra ase afiwe me ma nipa kwanya se wo medware aduro wo medware aduro wo be hohoro mo ho wo mayi fini mfiri mo ho de ye no me de eduabo na ye oha kwadada yare eda osoro efiri wo kyerɛ tatiafo ko nyina no brafira we dware duro o yare abrabe no drama bi mu akofie o ba wo hia won sa na akɔ wo betuma to dwan ba ya for ba be to dwan wo betuma ta ponche be to ponche sakrama na betuma ta ba to be bi edan bi ma ba bia no hawa wo de ba no ɛso de wo betumi bi abra sɛ woni bi na benya lɔre fa de bra o ba na sɛ o kwan a enya ba no ofie mo amoma yare twɛ mo amo yare no mese mo ntutu bi kana mo mra fie efiri kyerɛ ko nyina da ba bia obiara hyase bo bo sɛ o bara na gye wo aso ye e wa sankare 47 krom ho me number na gu ho no me am titi bi sɛ me a o ba me fie na sɛ me ni ho a o ba be wura me fie na fie na ba me nto ho ties ensi fo mo a ɛnya na gye wo no a hwɛ me yie me am te ha no from number 0246 01 4029 sɛ yare bere da wo so wagudie na asinta unhu enkonya wo fie abosom wo mo na ne firi wo no obia ntimi nsuma konya no ensa ne obia so behwe ma kira kwan ne yeme so jare ntum ne ensa mpega no wate yensa ka ye nanam etate tempo no ne yensa ankofa so eye time wo na gye chi ohun me nua me ba Dr. Asante enyankonto heba ono asomasen eba mitim betre fidie so fi dwada ekosi fie de biara Dr. Asante nyankonto heba a odi kokoduro nwa aso abewi ase nyankonto heba wakofa atidi yare aduro a mojaduro sa wom no e de aba no frɛ Dr. Asante ohuru fomo me ne emplako nwuro atechem nti onipa me boni din ama fidie so e de ne ho adanse no no ye no kwaredifo na mahunu so ono so ohume ana mehwe na mehunu anim edi fa Dr. Asante number 0240 16 3049 fa na frɛ Dr. Asante se papa na gye cho ho na de o number 2 se wo kokwadro satasu tata bibi e won kran ha imajibi so wa brochi mam se o yare wo fie won kran ba bi a de frɛ Dr. Asante wo fie anisima na wado ne jampo ano nyankonto heba ena de sa kokwadro bibi wo mu no e de abawi ase atiri yare adura onum atiri yale no on san koto penkela on san koto mojaduro num no eno frɛ no obema obi ato wate Dr. Asante mo firi shapa e de wase de waso piafo e ba so dwumadie no so obi wusa sɛ na futo be na ade ma oma ansan na oje ho akɔ
afutu am de ma on say kwaya agye wa brabom no emfre ne kwayewa fa no kwarede ahobrase emodembo fa mo bra na obor ebi siw yi wache e ma wani mmere de enya odia se oyi wadwen se obehwiri akoso akofa de a otintin no a ebi abeka ana abeti perform on do ase bro ho ase na fa no kwarede e fa shabra bona o ase brafie na enyi firi ntumu na afine ewura mu enye son konfama atro ni ho na ada ni ho yenye sikaduru yenye double money ho yenye pocket no dra wo fie yenyi luto number ho emfa mu sam sana na mo no se no ba o ba fa won san o kasa pepo no akoko uni bia bra e ma obi na fa ba bisa de bosom beka no na wagina so no aye ko adwuma ho me do bi biara o semre so o hwe me na se e chai ma no nim se mu nyina mo fi adepa inshira obrempon na afi inshira adepa ahobrase na obrempon me mu nyina ma adwo se mo semre na ma chimre e de hwe na echu o china wuku e be sa ba na o china me ba e be di bosom kobo ye be kan bosom fe de bangre katachi ne ho asem tietia okum tentene no otu adamfo no ya be di ne ho kobo ka che onu ebisa so o china me kan bosom fe no ba ne ba katachi no obarima ba katachi no e be di isifu bangre ho katachi ho kobo na o hwe ba no ya sa ka Nigeria fo bangre katachi no ya kan ho asem adwuma a oye de no be wi ase ne boso te sei e be di ho kobo stay tuned na twem o china ukwada na o china e be di sunsun e be ka bosman kasa e ho ase e do bi ase ade panche ni susura bo ko pa no ba be du Nyame eye na na ti o hu na me na sunsun ahonsem di ene na na no so me won di test ba di tiro ye ka ti ko ko ka se ahaban bia ya du so ya pa ya de bia na haban ti sana Nyame eduada ekosi efia da bia ene na wotwe ekosi no ko na me na sunsun ene ahama e won di test ba di tiro that's it. Continue Nyame du susura bo mo pa no ba be du Nyame eye na na de ti o hu na me na sunsun ahonsem di ene na na no so me won di test ba di tiro ye ka ti ko ka se ahaban bia ya du so ya pa ya de bia na haban ti sana Nyame eduada ekosi efia da bia ene na wotwe